Na Švetočnej akademiji Subnora učašníky še každý rok zdohadujú na zdobutky antifašističnej borby i na ošlebodzenie Nového Sadu po 4 rokoch zniščovania, bombardovania i veľkých zlodíjstvoch u Novosadskej raciji. Toho roku na Švetočnej schádzky u Skupštiny Nového Sadu oktoberskú nahradu dostali kolo srpských šestroch v eparchiji Bačkej, javné komunálne podprijemstvo Horodské željevnidlo i kulturni robotnik Ismet Atić. Dozvoljena i novemberska povelja, kotru dostali Stefan Velja, maturant gimnaziji Jovan Jovanović Zmaj, direktor Horodske biblioteki Dragan Kojić i humanista Goran Crnojević. Horodonačalnik Nového Sadu Miloš Vučević nješka položal venci na spomenu označenja ošljeboditeljom Nového Sadu u drugi švetovoj vojni i vyznačal, že šetod Horod nikda ne odrekne od svojej slavnej tradiciji i istoriji. Venci i kvecek u pamjetnikom položela i predsjedateljka Skupštini Horodu Jelena Crnogorac, delegaciji vojska Srbiji, Subnora i rezervnih vojenih staršinoh.